Ti Masakbayan. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Itagundaway, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat, ti serye tayo itaalawas, anapauluan. Rugit, iti imak. Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Ay. Oh, apay ngagsanay ka. Mayat matibiyag dito'y probinsya, bakit? Awan makunak. Gaputa awan unay ti paggastusan tayo. Ngam, ay. Anya? Ngam nagrigat ti agurnong, bakit? Kabayatan ti panagdakkel dagiti ubing. Ad damat dumakdakkel ti gastos. Anya ti kayat mo asawan? Bakit? Anya nga ta no padasan tayo pay laang ti mapan ijay syudad. Ha? Ngamin, manumatan adaras ang nagmula ta itinatang. Ngam isulat ta abang krap. Pagtrabahuan ta nga rod ijay syudad, no bilang. Makitrabaho akad Uncle James. Siguradong ada trabaho da. Anusak pay laang ti makikonstruksyon. Barang ijay, kat adamot basit maurnong para kadagiti ubing. O sige, panunutan kan planwan taan na imbag ti maipapan iti dayta, Elmer. Umanugot akon iti singasing mo amapan tayo iti syudad. Agyaman akno kasta, bakat. Apag iso, umadanin ti bakasyon dagiti ubing. Un bakat. Kat mo bilang tamaya ti pagsapulan ijay, ura ijay danton nga ituloy ti panagadalda. Wen, day tamat lang ti pampanunutak. Hanggang lumapan tayo iti syudad. Di masapul amang sapul tayo iti boarding house apagyanan tayo. Ha? Diyak kaya ti makipagnaed ka dagiti naganak mo. Amumatan, kanayon anapudot ti ulo ti inam kanyak. Kan maysa, diyak kayaten ang maulit pa'y tikas iti napaspasamak iti apanang tungpa na kanyak. Ala, di ka madanagan. Saan tayo ang makipagnaad kadakwada? Diyak matla kayat mo bilang. Agyaman ak no kasta. Saan mo't ajayad adayok tarik na kadakwada? Pamilyam ida. Nga maawatam ko man no anya ti kayat ko asawan. Hello, Insan Regina. Hello, Insan. Kumusta? Ay na, kastoy lata Insan. Bakla lata. Manipod idi aging gaita. Si kakit dimat, Insan. Huh? Ay, wan gayam. Ang mga nadapay bakante a boarding house di tapag-abangam. Sino tagsapsapol? Si kakadi Insan? Wan. Apay, umay kayo dito'y syudad? Wan ko ma. Padasan man. Barang di tati ayang ti swerte ama ko na. Ay, sure Insan. Ala, umay kayo Ipareserve ko nga rodya may sa arum para kada kayo. Kasaritak to, dya aking balay. Anya ti kunam, kasinsin mo ti agnaed no bilang, barok? Ay, ninanamat, barok ko na namanen. Basang ko na ayo, Alahwanan basang. Wenana, kasinsin ko mismo ni Regina. Di ka madanagan, tanasingpet da. Saan akasla dagiti naglabas a borders yo, nga itarayan dati abang da. Nasaya at no kasta, barok. Ay, basang ko na kuma. Kat kaanuda nga rod nga umay. Ay, nagsarita kami itay. Kat nakunana, nga umay da into next week. Sige nga rod, i-reserve kon di may sa arum para kadakwada. Ay, agyamanak nana. Ne, agdaldalos ka mo dito may sa asiled bakling. Apay, umakar ka ditoy? Ay, saan? Dalusak laang tapagyanan da insan ko. Kasta ka di?
Iso ti agbalin akaaruba tayo. Ay, wala. Ngam siguradom lang nga nasaya ti ugali na. Amamatan, diyak kaya ti tao anaalas ti ugali na. Ay na, nasing patiinsan ko anya. Nasaysayat mo ti ugali na ngam iti sika? Anya? Ay, joke lang. Si Kaki Dimet. Ay, panawan akong dito ay. Adar aramidak. Diyak kaya ti masinga. Ha? Anya? Kasinsin ni bakla ti agyan dito abay tayo arum. Wan ka no, isumat ti kunana kanya. Katwa na. Basta laki di nasingpet da. Barang tano saan? Siyak mismo ti mang patakyas kadakwada dito. Katwa na. Alangan kit di mat nga itulok mo nga isuda ti agari-ari dito eh. Saan tapay mo't ket di may bagaday talakay? Ngamin, saan tapay mo't anakit kita ida? Kaano da kano nga umay? Italawas kanukat, kuna ni bakla itay. Kasta ka di. Ala, para makita. Ay, nainsan! Nagbayag mata saan ta nagkita niya. Iso akailiw kayo Ay na, kasta akmat kan ka, insan. Saan lang asyak ti mailiw kan ka? No di kat amin kami akakasinsin mo ije probinsya. Ha? Wen ngamin, manipod imay ka dito syudad, maikawa kami. Gaputaawanan ti nakatagtagari ijayan tayo. Dayta talaga ti kailiw yo kanyak? Ti ugalik? Sana siya? Si Kakit Dimet. Siyempre, si ka mismo Kasta Ala, agi na kayon. Nagluto iti pagsasangwan tayo. Ken dito kay pala maturog. Bigat ka ito amang isimpa iti osaryo di tabangir. O sige, agyaman ak unay, insan. Ay, naimbaglakit din. Tanapanunot yu ti umay manan dito yung syudad. Bayaw Elmer. Wan bayaw, ipag. Ay, awan sa talaga ti swerte me, no maipapan iti panagardin. Kanayon kami amabangkrap. Katwan ibirok ti pagkwartaan, bayaw. Wan, isuan nagsaritaan mi ken ni bakat. Apadasan mi manmat dito yung syudad. Barang addamayat apagkwartaan. Ay, adu ditoy. Gagat lang ti puunan ditoy, bayaw. Wan ipag, husto ka, iti daytang imbagam. Si kagayam ti bagbaga ni bakla kasinsin na. Anya nga minan taynagan mo? Rihina, manang. Kasta, magdamot tinagan ko. Nabayag kami nga gababang ditoy. Talo atawon min ditoy abalay. Kasta ka di, manang Magda? Ay, nabayag kayo nga ruden Wan, ditoy nga min tayan ti trabaho nila kay ko. No kasta, anak mo dagiti duang ubing? Wen manang. Kasta? Sige, ituloy mo nga no ti aramidam. Tapno saan ka masinga? Ituloy tanto lang ang tagistorya no malpas mo ti aramidam. Sana bale, taagabay tamo ti boarding house ta. O sige, manang Magda. Manang Magda, anya ngay mo ti trabahom edi? Kwa. Pharmacist. Kasta ka di? Wan, iso na lang tadyak mo't makatrabaho ita. Ngamin, awan mo ti sabali amayon kadagiti anak mi. Ay, kasta ka talaga, manang. Uray siyak, idi babasit dagiti anak mi. Talaga sa anak ang makatrabaho. Wan gayam. Sa dino nga iti pagtrabahuam dito no bilang laang. Ijay mo't laang pagtrabahuan ni bakla akasinsin ko. Anya? Kayat mo asawan? Agugas ka mo't iti karots? Ay, manang Magda. Anong sak ijay? Sana bale, ta medyo dakkel mo't titangdan iti agmalam. Ay na, iti kinaado ti mabalin a pagtrabahuam dito syudad? Ijay pala ang pagugasan iti karots ti pagtrabahuam? Anya ngay nga rod, manang. Anos lang at talaga ti kasapulan. Sa bagay. Ay, sapay lang ko mga rod Tamaanusam ijay.
Kumusta ti pa nagtrabahong ijayan da Uncle James? Nasaya at mat, bakat. Anya nga iti ubraan nyo ita. Madama ti panag-tiles mi. Isu asim makit ti sikat ko. Angam di balay. Mairwamak to. Italaang da itoy. Nabayag mo't ngamin asa anak ang nagtrabaho iti construction. When matkit di Imbag ko tasaan pa'y anak kabirok ni Uncle James iti kadwada. Ay, naimbag na rod tanakasambot ka. Manungay ti sweldoyo iti may nga aldaw. 800 bakat. Da kami iti makamo iti kanan mi. Ayos lang. Kasta ka di. Ala, anusam ijay. Taanusak mat ti mapan agugas iti carrots. Inaldaw sa maturumrumar di asawa ni Regina, pagtrabahuan na aya. Asidagla ka no ti pagububraan na. Construction sa kano? Kasta ka di. Kat mano ka no ti tangdan na iti may sangal daw. Ay, diyak mo Diyak mo't sinaludsod no mano. Damagam to man kay ni Regina. No mano ti tangdan nila kay na. Nukit kita kami di asawa na. Kasla naglastog tilangan. Di dalaki di aglasto-lastog Kunamlan na nga to ti sad na. Gayam, construction worker lang. Bakit? Apay nga tadya asawa ni Manang Magda. Ha? Apay di asawa na. Manun adaras ang nagrana kami ije kalsada. Pampansinak mat. Ngam, madlaw ko ama ditikita na kanyak. Ha? Ay, nagmaditi panangkit kita na kanyak. Kasta ka di. Bye-bye amlatan Tinapatag. Awan da kas nga aramidan tayo kadakwada. Ay, uray siyak. At damot madmadlaw ko kanimanang Magda. Ngam, saanak ngagtagtaga rin. Ay, wala, bakat? Tanarigat ti makiap-apa iti kaaruba. Ay na, ipagbagaking kainsan Di ko na makisarsarita iti dayja a Magda. Nagalas ti ugali na dayjay. Ha? Ado ti borders dito'y adi na kaya ti ugali na. Chismos ang amin. Uray tao adi na pa'y unay am-am mo. Chismisen na. Anya? Wan! Iso adi ka unay makisarsarita kan kuana. Saan mo't kit di, insan? Jakto pa'y mapandita boarding house da. Isung ati ka na yun nga umay dito No makita na asimang putakon, umay matan ang makiistorya. Ay na, kasta ti ugali na insan. Iso ti trabaho na. Ti kanayon nga agbirbirok iti ka-istorya na. Salbagit di gasto ya biyaga. Salbaga talaga! Ay na, nabartag ka manan rito. Anya ka mutan. Awan pa'y rabii nagawid ka saan ka nakainom. Ano ako man uminom makaginggat kay kayat ko, Ano ako man tibibiyang mo? Anya? Siguro, naabak ka manan iti sugal anya. Iso akasta ka. Nalaeng! Wen, naaba ka kiti sugal. Iso anapudot ti ulok. Iso asika. Di kagsasaw iti jak magustuhan. Mawatam! Unay kamutan rito. Awan lang arudan ti iso amin di ti unag ti balay. Maalam pa lang ti aginom-inom akasta. Kung nakadikan agsa... Anay ko! Sao ka nga minasaw? Kwartak ti isugsugal ko. Kanyin inom ko. Agreklamo ka no kwartam ti isugsugal ko. Ha? Kasano ko magkakwarta ka? Katawan mo trabahom? Anya? Iso adi ka agreklamo no kanayo nakngagsugal kan uminom. No sardengam day tadakas nga ramid mo. Sardengak met ti panagsugsugal kan panagbarbartek ko. Ay, na yan. Rabiin, ngam agsinsin nung bat paylaang dagiti agasawa di tabangir.
Wen nga ron, di agpakaturog. Anyamot tanday ta alalaki. Tungpaan na mo ti asawa na. Wen nga ron, kaasimot ni Manang Magda. Ang mga nuadamat ti makagapo. Iswakas jay ti inaramid na iti asawa na. Ngam saan kumamot akas jay. Nuadda parikot da. Pagsaritaan da kumaan na imbag. Di na kumatungpaan. Kaasimot ti asawa a babae. No kasta ti pampamayan ti lalaki. Sa bagay matkid di No di da pala sumardeng aging gaitun madamdama. Mapan ko bagaan ida. Ay, saan lang ada tayo ti madisdisturbo. Amin a borders dito a building. Anyat orasan. Awang pa'y turog ko. Sapay masapa ak amapan agugas iti carrots inton bigat. Oh, bigat nga magsangsangit ka. Rito, pangaasim ko ma. Husto mo tunday ta panagsugsugal mo. Awan bimak ng iti sugal. Iti ka ano man, awan ti bimak ng alalakero. Anya? Tiyan mo siguro. Jack, amo ti ilimlimad mo niya. Nabasak amin dagiti chatyo iti sigud alalagim. Agasan, impagarup ko matlakit din no awanan ti komunikasyon nyo. Ngam nagbiddo gayam. Rito. Iso adinak mapabasol no apay kastuya kita. Ngamin, dagiti sakit tinakam ko ken ka. Iti panagsugsugal kan panagin inum ko ti pangipapapasak. Oh, apay, di ka kadima pa nagtrabaho ita? Saan? Panagbabayad man iti abang, ngam di ka mapanagtrabaho. No kayat mo, sikanti mapanagtrabaho. Kasanong dagiti ubing? Itugod mo! Anya? Di nakpakibiyangan iti trabaho ka. Makapaawan ganas ti agtrabaho. Gapo iti day tangaramid mo. Impagarup ko no nagbalbaliw kan. Ngam saan matgayam. Anya ti kayat asawan ni Rito. Papagayam, di uliwayan adenggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Rugit iti imak. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kan itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.